information yaje. Oya, ntabyo. Babyface over here. Jadou. Eu não sei como corre. Good afternoon once again. Bon après-midi mesdames et messieurs. Mugoroba mwiza ku bantu bose barangaha mutwemerere twifuze ikaze muri Black Elegance Party press conference. Iki akaba ari igitaramo cyateguwe na Kigali Boss Babes muri rusange. Bakaba rero bagiye kugirana ikiganiro n'itangazamakuru. Ugiye kuyobora this press conference. My name is Hamis Sambo. Warm welcome again. Ariko kandi twifurize ikaze abashyitsi bacu bari kuri pano. Bamwe mu babarizwa muri Kigali Boss Babes barimo Christelle, barimo Alia ndetse na Radus muri rusange. Hanyuma ku ruhande rwabo hariho Salto
ahagarariye Akagera muri rusange nk'abafatanyabikorwa bacu. Ntabwo ari Akagera gusa, ahubwo ni event izaba iherekejwe na Skol muri rusange. Ubwo twifurize ikaze itangazamakuru ryose riri aha ngaha, hanyuma duhere ku ruhande rwo hepfo kugira ngo tubifurize ikaze nabo barusheho kuduha welcome muri iki kiganiro n'itangazamakuru nka bamwe mu batumye turi aha ngaha Kigali Boss Babes. Please, this is your microphone. Your introduction, please. Thank you. Mwiriwe neza. Amazina yanjye nitwa Ladus Abigirifura. Hanyuma kuri social media platforms nabakoresha Quindus. Hello guys. Amazina yanjye nitwa Simi Alliance. Nkaba nitwa na Alia Cool ariko muri rusange nkaba nitwa Ambassador. Nabasuje. Amazina yanjye nitwa Kristela. Thank you so much, Christelle. Thank you so much.